radıyallahu anhu qala rajulun humumun lazimetni ve duyunun ya Resulallah. قال أفلا أعلمك كلاما إذا قلته أذهب الله همك وقضى عنك دينك قال قلت بلى قال قل إذا أصبحت وإذا أمسيت اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من البخل والجبن وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال قال ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني رواه أبو داود. İmam Abu Davud Sicistani rivayet kılgan bu hadiste Hazreti Abu Sa'id el-Hudri aytat, bir adam aytdı. O Allah'ın elçisi humumun lazimetni ve duyunun. Hum degen gam. Köptөгөн gamдар meni çırmap orap aldı. Maňa lazım bolup kaldı. Gün tün devi men menen birge gam bolup kaldı. Problemalar bolup kaldı. Jana karızlar bolup kaldım. Karız menen problemalar meni orap, köleköдөй eğirçip menden üzülbeye kaldı. Toltara çaştan köp problema dedi. Degende Peygamber aleyhisselam aytdı. Afala uallimuka kelaman iza qultahu azhaballahu hammaka ve qada anka daynaka. Men sana bir söz öğreteyim mi dedi. Eğer o söz sen aytsaң dedi, Kuday talam senin gamыңды, problemanın barın getiret, jana senin karızыңды emne kılat, joydurat dedi. Kutulasın karızdan. Karızdan da kutulasın, jana probleman ketet. Az uşintiп kelet, bardı kılım, olduğa kelet da, gelip öyle, şunda karız bolup kaldın, ana bir neke, başında problem jolum açılıp koy bir neke dep, birok moldoğa emes bakşıga barıp alışat da. Şunu moldo jaz bilip alış gerek, töründe, gelgenlerge madep birden çıgarıp berili, bere veriş gerek, şunu okuyup, duanı okuyup, Peygamber etkan deyip berip turuş gerek. Kâle kultu bela, aytınız bana dedim. Aytdı, kul izi asbahta ve izi amsayta. Taң atkanda bir aytkının, jana geç kirgende bir aytkının. Taң atkanda bagımdattan giyin, ana geç kirgende asırdan giyin. Tappe azır şamdan esandağı boluver. Geç kirgende bir aytkın dedim. Allahümme inni a'udhu bika minel hammi vel hazan. O jaratkan Kudayım, albette men saktanamın seni menen gamdan, araganda problemalardan vel hazan kapı olup kalıudan. Kaygıdan saktanamın. Ve a'udhu bika minel aczi vel kesel. O Kuday Taala men seni menen alsız bolup kalgandan jana jalkooluktan saktanamın. Jalkoolukdagı jaman nerse, alsız bolup kalgandağı jaman nerse. Biz kırgızlar jalkooluktu mындай bir urmat katары көрөбүz өзүбүзчө. Кичине тыйын түшүп калса эле jalkool нары бери басып, кыргыздар кете 30 чыкканда баары курсак салып алат. Jalkooluктун белгиси бул. Жан баштап жатсаң сонунда деп bizde эле бар булурчу. Жан баштап жатсаң сонунда жайлоодо деп bizde эле бар да. Уну пайгамбар жаман көргөн жалкоолукту. Wa a'udhu bika minel bukhli wal jubun. Oşonda эле Kuday Taala men seni menen saktanamın sarаңдыктан жана jubun korkoktuktan. Wa a'udhu bika min ghalabati dayn wa qahr rijal. O Kuday Taala men seni menen mena karız meni kaptap ketkende saktanamın. Karız meni basıp ketkenden, karızga gömülüp kalgandan seni menen saktanamın. Wa qahr rijal jana adamdardın zulumduk kaarынан seni menen saktanamın dedi. Kâle fefa'altu zâlika. Kişi aytып atat, men uşunday kıldım deydi. Men bar atkardım uşunu deydi. Neticede. Fe'adhaballahu hammi, Kuday Taala men problemalarımı ketirdi. Ve qada anni dayni, jana menin karızıman kutuldu deydi. Uktu, atkardı, anan jemişin aytып atat. Birok Allah'da yakin, şunda yakin bolu durmatdı bir tuğanım. Oşoğa toluk işenken, ya uşerде yakinçi oluş gerek, çok toluk işeniş gerek. Yakın uşerde gerek. Toluk işenip aytsaң, ertemenen geçide Kudayım şundayla durmatdı bir tuğanım. Maniga toktolobuz, jaratkan Kudayım deydi. Men seni menen gam menen hazan, kapı olup kalgandan saktanamın. Hani kapaçılık abdan jaman barыбыз bilebиz. Dinibizge nuksan gelse, rızkıga nuksan gelse, akıl eske nuksan gelse, densoğlukka nuksan gelse, kapı olup oturgan nerse, balaçıkka nuksan gelse, şundan saktanabız. Gamdan, dünya, din, ahiret bardığında bulup oturgan gamdan seni menen saktanabız. Gam jaman urmatlı bir tuğan adam akılını alıp koydu. Adam gamga kirgende arıktap ketedi. Mına geçe bir aytat, Japonya'da ayalдар deydi, ayağa büyük itaat kılat eken deydi. Anam bir uylanıp dur, 100 kilogramdık ayalık uylanıp dur Japonkaga, musulman eken, joluk salınat eken. Anam bir vale olup Pakistanlık bir tuğan eken da, türmege düşüp kaldım deydi. 15 günde ayalım 15 kilogram arıttadı deydi. Kesem ayalım, bu çok bayağı, beti bir yaka düşüp kalgan, 85 kilogram bolup kaldı. 15 günde 15 kilo arıttadı deydi.
Анан кутулуп кайра келсем, кайра 15 күндүн ордуна келип калды. Неге? Гам бар анда. Япондордо аял күйөөн урматтайт экен дагы, ошол күйөөм камакта канча катта отуруп, күнүгө 1 килограммдан гам арыктатып коюп турду. Ошон үчүн айтат да, жанагы арыктайм деп диета кармап аткандар карыз алсаң эле болду арыктайсың деген. Эмнеге? Аркаңа кубалап келип өзүң арыктап кетесиң да. Күнүгөр, түнүгөр, качан келет деп отуруп арыктайсың. Арыкташтын жолу ошондо, жаңы диета бул. О Кудай Таала, мен сени менен гамдан жана капачылыктан сактанамын. Жана сени менен алсыз болгондон сактанамын. Кудайым алсыздыгын сактасын. Пайгамбар алейхиссалам айтат, Аллах Таалага дейт, күчтүү момун, күчсүз момунга караганда, алдуу момун, алсыз момунга караганда Кудайга сүйүктүүрөөк дейт да. Момун күчтүү болуш керек бардык нерседе. Ден соолукта, акыл эсте, кийген кийиминде, кылган соодасында, ибадатында, ден бардыгында күчтүү болуш керек. Ал эмес бизнес кылганда башкаларга караганда момун күчтүүрөөк болуш керек. Демек атаандаштык орун алыш керек. Кээ бир адамдар келип бизнес кылат да кичине уялып айтышат да, ушундай астыгачы. Жок, уялбай айтыш керек аны. Бардык нерседе момун күчтүү болгонду Кудай Таалам жакшы көрөт. Аны биздин динибиз адамдарды прогрессивдүү болгонго чакырат, урматтуу, артта калганга чакырбайт. Дайыма номер 1 болгонго биздин динибиз чакырат, урматтуу бир тууганым. Алсыз болгондон сени менен сактанамын, вал касал жалкоо болгондон. Жалкоолукка каршы чаралардын баарын колдонушубуз керек, урматтуу бир тууганым. Намаз окуганда жалкоолук, ибадат кылганда жалкоолук, Куран жаттаганда жалкоолук, илимге келгендеги жалкоолук, даават кылгандагы жалкоолук, акыйкат тараткандагы жалкоолук, мисалы үчүн урматтуу бир тууганым, Кудай бала чака баккандагы жалкоолук. Мага ушул жетет дейт кээ бирөөлөр. Сага жетет, бирок тиякта адамдар ачкылып атпайбы? Адамдар тиякта ачкылып атпайбы, урматтуу? Сага жетет тапканың. Мага жетсе эле болду эмес, урматтуу бир тууганым. Азыр сенин моюндагы милдет башка ачка калган бир туугандар тойгузуу деген турат, урматтуу бир тууганым. Ва аузу бика минал бухли вал жубун. Ошондой эле сараң болгондон дагы Кудай менен сактанам. Сараңдык дагы жаман нерсе. Бул Кудай жолунда жардам бербей коюу деген сөз, урматтуу бир тууганым, сараңдык. Бул бар илимиң башкага бербей коюп сараңдык кылуу деген сөз. Бул билген